Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En garti e ndeɗo men windande hande ay masɗe maɗe jangannoɗaɗe ko ɗum ɗo woni nafoore majje. Karfeje jangannoɗaɗe ala ko woni ɗo ngal ɗo alluwal harfere wonde ɗo nda janginaka. Ɗeɗo masɗe gonɗe ɗo ɗe ala hen hay maskal gotal gongal ɗo ngal jangani. Alluwal ngal ɗo gotal no ko ala ko woni e maggal komi janginanima. Ɗo henne gandata ko jangata ko a hollama ko foɗata, a hollama sidda, a hollama kowal, ɗiɗi dow ɗiɗi less, turu ɗiɗi fof hollama ɗum. Ko ɗo jiyata ɗum ɗo e nder nde ɗo windande. Ay sawi allahumma, allahumma, ay laamo siddi, mimo siddi. Woni mbiɗa allahumma. Ay no mbiɗa in ni, ay ni o foɗi siddi, in ni. Uqad, 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 uqad dimu, ay delo siddi, uqad dimu. Ilay, 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 ay kowangal de ilay ka. Bay, ay kowangal de na. Yaday, ay kowangal de kulli, ay siddode kulli. Nafa sin, 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 ay ɗiɗɗe de walamhatin, ayde walahazatin, ayde wa tarfatin, ayde yadrifu, ay biha foɗi ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kullihi. Ayde ala ko woni ɗo ka jangano e karfeje, ala ko woni ɗo ka jangano e masɗe. Bismillah noon jangen. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kullihi. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa tarfatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kullihi. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa tarafatin yadrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday
ذلك كله اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله أري أردي يتكد الماء كرنما mbañirɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴew camorɗo mo ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma ha jiya lawol aɗa yamon walluma noddu en 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya wasabo ngara cagguɗa hen ko a saggani ko ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon guiɗo mon almudo mon nder e boowal Yaya li kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam